کوبانی کوبری هفته که آگر برده و بدن خود دو جیان خوش دست دا و رزگار کرنا دانزه گندان جدست چتین داعش الحسکی. هیزا سوریا دموکرات دبیجه که ته زندن تبلی خوان ناکن و لقامش لگرتنا هجمارک خورد بولش گریانه چار. پشتی دانزه روزان انجام فرمی یهن بجارتنین ترکیه درد کون و شیورمند سروکی آکپه دبیجه امگوه نادن اوجلان و نادن هدپه. دوباره سلاف درباره روش میدانی لسوری فروکین شر یعنی رژیم باجار داری لگندوار شامی به برمیل تقینر توباران کرنه. چالاکوان جغوتا شامی را گهاندنه که فروک و تنگین رژیم به تندی باجار و باجاروکن غوتا روجلات آرمانش کرنه. در انجام دا لباجار دوما 6 سیویلان جیان خوشدست دانه و نیزیکی 25 بریندار کتنه. ده همان دمه دا هین جیداران جنافچه یا وادی برد را گهاندنه که توره آوه یا دچن باجار شامی راستی توباران رژیمی هاتن لوما زیان مزن گیشتن همان توره. جدرکی کرد یان ولاتی کی کرد لگندوار باکوری باوه دا دیار کرن که ولاتی کی کرد دا انجام توباران فروکین روسی دا سرب باجر جیانا خوشدست دایه. ویشی زدری آنی زمانی که هیرو فروکین روسی گند ابلا که پرانیا وان کردن توباران کرنه و هاتا زانین که ولاتی کی کرد جیانا خوشدست دایه و یکی دنجی بریندار کتیه. ویجی دری دوماند که ولاتی کرد لباجار بابه و عزازه دروشک خراب دادجین جبرتو بران فروکین روسی و یان این رژیم سوری بسر وان باجاران دا نایا راوستاندن. هجای گوتنه که هین هجمارک باجارین کرد این لگندوار حلبه دبن دست ریخستنا داعش دانه و به صدمه او باجار روزانه تینه تو بران کرن. توره سوریه مافی مروان در راپوره که نودا دا دیار کرن که هیوا بوری دا 1771 کس لسر دست رژیم سوری و فروکین روسی و هین کتیبه لشگری هاتنه کشتن. توره سوریه مافی مروان در راپوره که خدا آنی زمان که رژیم سوری و آلیگرین وی 1284 کس دمها بوری دا کشتنه و ایریشن فروکین روسی 276 سیویل کشتنه. در راپور دا هاتیه که یکینه این پاراستنا گلجی 10 سیویل کشتنه و لگوری توره که ریخستنا داعش 71 سیویل کشتنه. لعالی گندوار حلبه فروکین هف پیمانیه به دجواری خال و بارگه ریخستنا داعش لباجارو که هر بل توپاران کرنه. لگوری آگاهیان که دا انجام وان توپاران دا هجمارک چتین داعش بریندار و کشتی کتنه. لعالیه کدنه پفچونین دجوار دنابرا هیزن رژیم و ارتش آزاد دا لباشوری گندوار حلبه رودانه که تیدا ارتش آزاد به موشکین تاو خال و تانگن رژیم آرمانش کرنه. لوما دا انجام دا لگوری آگاهیان که هجمارک لشگرین رژیم کشتی و بریندار کتنه. لگندوار حلب چتین ریخستنا داعش گند طعانی استراتیجی جدست هزین رژیم درخست و به تمامی کنترل کر و اف کنترل کرن هات پشتی شرکی دجوار به هزین رژیم و میلیشین ویره هروها ده همان دمه ده چتین داعش در دورا گند شیخ نجار ینیزی باجار حلب به تمامی کنترل کرن جالی خود فروکین رژیم همان نافچه تو باران کرن. ندوری حلب لآلی حمای ارتش آزاد ریبندا رژیم لکلها مضیق لروجاوای گندوار حمای ارمانچ کرن و ده انجام ده تانگک رژیم و عربیه که بی ام بی هاتن روخاندن هروها ارتش آزاد ریبندا تل اسمان بهاونان تو باران کرن و ده انجام ده هجمارک لشگرین ریبندی هاتن کشتن و هندن جیبریندار کتن. لو ما فروکین رژیم به برمیل و موشکان باجاروک و گندین سوران لطامنه و لحایا توباران کرن. لگندوار لازقیه و ده انجام پفچونین دنابرا ارتش آزاد و هزین رژیم 15 لشگرین رژیم لگنده غمام هاتن کشتن. لآلیه کدن ارتش آزاد لنافچه جبل ترکمان ایریشک رژیم به تندی رد کر و ده انجام در رفک همان هزین رژیم جالیه ارتش آزاد و هات تقاندن. لآلیه کدن فروکین روسی نافچه جبل الاکراد و جبل ترکمان به تندی توباران کرن.
li Bakurî gundewarê Hemsê firokeyên şeriyên Rûsî bi tundî bajarokên Muhên topbaran kirin piştî çend demjimêran ji destdanîna Daişê ser heman bajarokî. Di heman demê de hêzên rejîmê bi tangan û mûşekên zemîn bajar û bajarokên Sedad û Qeryeteyn topbaran kirin. Hêjaya gotinê got ev êrişên rejîmê û yên Rûsyayê hatin piştî gorêxistina Daişê li Bakurî gundewarê Hemsê pêşket. Operasyonên asîmanî yên firokeyên Rûsya li Sûrî bi tenê tîmên li hawerçûnê nexweşxaneyan û sivîlên bêguneha armanc dikin. Bê ku tibalê bide ser rêxistina Daişê ku ew nîşana sereke bû ya derbasbûna Rûsya di hundirê Sûriyê de. Di rapora bê de şiroveyên bêtir em bi hev re temaşe bikin. Topbarana firokeyên şeriyên Rûsyayê bi serserê sivîlên Sûriyê de berdewam e. û sivîlên Sûriyê zirara mezin di vê demê de ji firokeyên Rûsî dibînin. Operasyonên asîmanî yên firokeyên Rûsyayê bi tundî tîmên berevaniya xwecehî, tîmên li hawerçûnê, nexweşxaneyan û komên sivîlan armanc dikin. Her wisa firokvanên Rûsî nîşanên xwe ne bi tenê carekê, lê ta çar caran jî armanc dikin. Da ku hejmareke mezin ji sivîlên bêguneh bikujin. Piştî ku firokeyên Rûsî êrîşa yekemîn bi ser avahiyên sivîlan de pêktînin. Ew li hêviya tîmên berevaniya xwecehî û li hawerçûnê dimînin. Da ku careke din vegerin û wan topbaran bikin û bi vê yekê qurbanî ji sivîlên ku hewl didin terman ji bin wêranên bikişînin. Endamên tîmên li hawerçûnê û alîkariyê zêde dibin. Sivîlên deverên ku ji aliyê firokeyên Rûsî ve hatine topbarankirin ragihandin. Ku piştî pêkanîna êrîşa yekemîn, firokeyên Rûsî careke din li cihê ku armanc kirine vedgerin û topbarana xwe li ser heman deverê didomînin. Deverên ku di hefteya borî de ji aliyê firokeyên Rûsî ve hatine topbarankirin ew in. Bajarên Sermîn û Ehsem û hîn navçeyên din li gundewarê Helebê. Her wisa bajarokên gundewarê Idlibê jî û di encama van êrîşan de gelek sivîlên bêguneh jiyana xwe ji dest dane. تم ابلاغنا عن طريق القباط انه استهدفوا المشفى الميداني. ما آگهداری کرن گو فروکین روسی نخوشخانه باجار سرمین توباران کرنا و دما گو امبر به نخوشخانه و چون دا گو امبرینداران بپارێزن جارە گەدن فروکین روسی و گریان و لهمان دەڤەرێ توباران کرن. الغارة كانت الأولى من الطيران الروسي. پشتی êrîşên yekemîn yên firokeyên Rûsî tîmên berevaniya xwecehî bi lezgîn derbas bûn da got birîndaran veguhezînin. Lê piştî sê xulukan dîsa firokeyên Rûsî vegeriyan û komkujiyek derheqê sivîlan, pêjişk û tîmên li hawerçûnê pêk anîn û hejmara qurbaniyan bêtirî 12 kesî ye. Têzanîn ku armanca serekeya derbasbûna hêza asîmanî ya Rûsya di Sûriyê de ew bû ku şerê rêxistina terorîst ya Daişê bikin. Lê taniha êrîşeke firokeyên Rûsî bi ser Daişê ve nehatiye belgekirin û piraniya êrişên wan bi ser sivîlên Sûriyê û hêzên bi ser dijberiyê ve ne. Kovara da dilî pêst ya Amerîkî de diyar kirin ku ji dema binavbûna zarokê Kurdiyê bi navê êlan di meha Eylûna borî de û tanha bêhtirî heftê zarokî li seriya koçbertiyê jiyana xwe ji dest daye. Melîsa Fleming berdevka bi navê Komîsera Bilind ya koçberan di netewên Yekbûyî de û di hevpeyvîneke de legel kovara da dilî pêst da diyar kirin ku rojane bûyarên binavbûnê li pîşiya gelê Sûrî disekinin û tu kes guhdanê bi wan bûyaran nake. Wisa diyar e ku bûyera alan Kurdiyê ku di heyva Aylûna borî de li nêzî beraveke Tirkiyê hate binavkirin. Piştî ku pêlên deryayê ew bi ser beravê de avêtin. Nebû sedemek ji rawestandina binavkirina zarokan di derya Îcê de yan jî kêmkirina bûyerên binavkirinê. Lê ev yek bi berovajî dibe ku pêlên deryayê roj bi roj zêdetir zarokan di daqurtîne. Ku malbatên wan ji ber zehmetiya jiyanê li Sûriyê ber bi deryayê ve diçin ku ew bihêvîne ku bigihên welatên Ewropî û jiyaneke kêfxweş bibînin. Rojnameya The Daily Beast ya Amerîkî di raporeke xwe de tekezgir ku bêtirî heftê zarokên biçûk ji dema bûyera alan Kurdî ve diriyên revandina koçberan de di deryayê de hatine binavkirin. Berdevka Komîseriya Bilind ya Karûbarê Penaberan ya Netewên Yekbûyî Melîsa Fleming di hevdîtinekê de li gel rojnameyê ragîhand ku bûyerên binavkirina zarokan dibin navnîşana nûçeyên medyayî ta rojekê bi tenê. Bê ku tubalê bidin ser giringiya van bûyeran û anî ziman ku ew ji ber vê trajîdiya mezin ku tu kes balê nade ser dil nerehet e.
روزنامه الحیای لندنی جی جالی خو و راگیهاند گولنیزی براوین گراوا ساموسیا یونانیه ترمین ده کوچبران کو دناوان ده 4000 هبون هاتن دیتن پشتی کو بلماوان هاتا بناف کرن پلیسین براوی یونانی راگیهاندن کو دروژن داوی ده بداهانج کوچبران ده دریای ایجه ده جبر بویرین بناف کرن جیانا خوش دستانه هروسا ده سلداریا یونانی ده داخویانی که ده دیار کره کو ده هفته بوریده در دورا ده بلمن کوچبران لنزی گرابن لیپسوس کالیمنوس و رودسین کو ده کوین باشوری روجهلاتی دریایی جه ده هاتن بناف کرنه او ده انجام آوان بویران ده بیتری 6 کوچبران کو ده ناوان ده 28000 هبون جیانا خوش دستان ده سلداری آلمانی جالی خو و راگیهاند کو تخمین هیا کو در دورا میلیون کوچبر تا داویا و ساله در باسی آلمانیای ببن او لسرویا که شورمند آلمانی انجلا مرکل او سروک یکی دی خریستیانی باواریا هرچیوور هروسا سروک پارتیا دموکراتیا جواکیا آلمانیا زیخر گابریل جوین اکل دارخستن دا کوچاره یکی جکریزا کوچبری را ببینن اورین دریایی لپیش کوچبران بگرن دا کو بویرین بناف کرن دوباره نبن او دجبا کوچبرین سوریه ناوندن ورگرتن لیونان و ولاتین بلقان ورن آوا کرن جدسپیکا و ساله و در دورا 58000 کوچبر در دریای ده گیهان یونانستانه لگوری هجمارین کوچ کمیسریا بلندیا اوروپی هاتن دیار کرن کو جناوا 723000 کوچبرین کو دریا سپی در باز کرن 580,000 گیهان ولاتین روجاوای اوروپایی هروسا کمیسری دازانین کو در دورا 140,000 کوچبر جی دسپیکا و ساله و گیهان براوین ایتالیایی شاندای ناونتوی بو سوریا ستیفن دی مستورا گیشتا شامه و لگل وزیر دروی رژیم سوری ولید المعلم جیویا سردان نافبوری بو سوریا هاتیه پشتی دروژان جداوی بونا جیوینا عالیین سیاسی و ناونتوی لوینا به مبستا دیتنا چارەسەریە که بو کریزا سوری هجای گوتنه که ده جیوینا وینا ده 17 دولت ده بشدار بون و کریزا سوری هاتا گفتگو کرن لبله چارەنویسا اسد و رولاوی ده پیشروجا وی ولاتی ده نهاتا گنگ شکرن پشتی بدایی بونا جوینا وینا بو چارەسەرکردنا کریزا سوریه گو اف 5 سالن و هند دوما شانده ناو دولتی ستیفان دی مستورا گها پایتخت سوریا شامه و هاتا زانیجی گوده بریتانیا پیشوازی شانده که جدجبریا سوریا سیاسی و لشکری بگه ستیفان دی مستورا وزیر دروی سوریه ولید المعلم رجویا و را گهاندن ابسر رژیم سوریه و دا دیار کرن گو ولید المعلم دا خویانیا جوینا وینا بگرنگی نرخند و تیدا هاتبو گود و کریزا سوریه وره چاره سر کرن لی ولید المعلم دا دیار کرن گو چه هفگرتن لدجی ترور وره آوا کرن بگو هفریزیک به حکومت سوریه را وره کرن او تیواته گوده دوری آرمانجا لدجی تروره با دی مستورا آلی خوب همو خالو بدن گود جوینا وینا دا هاتبون جه حکومت سوریه را زلال کرن و معلم آلی خوب لسر پرانی خالان دلخوش بو و آنی زمان گو او دید آلی کاریا شانده ناو دولتی دا بردوام بن تا گو آنتی ترور بردوام بن لگوری جدره که دیپلماسی دنه توینیک بویده گو چالا کرنا خالن 7 و 8 جدا خیانیا وینا دوشاندک جه حکومت سوریه و دجبری سوریه الهورونن و بگهجن چاره سریه که بو کریزا سوریه و دستهلاتداریه که تفاهی و بی پیکاتهی آوا بکن و پشتیوان خالان و دستور که هل بجارتنک برای داریا نه توینیک بویبه تا گولاتیان سوری کاری بن خو هل بجیرن وقت زانین گوبری چند روزان جوینک لباجار وینا به بجداربون 17 دولتین گوکاری بن تشتکی جکریزا سوری را بکن و بگهجن چاره سریه که لی توباران رژیم اسد و کشتنا گود در حق ولاتیان دادکا ناده نیشان گوید دمک نیزیک دا کریزا سوریه وره چاره سر کرن مترسیین که چلیا ایسال گلکی دجوار با کتی روژه و به تایبتی لسر پنابرین که ده کامپین لحریم کردستان دا دمینن. پنابر جینها بوی آوا و آلاف لبردستین آمده کارین خواه بو پیشوازی کرنا چله دکن و کونین خواه باش به ارده و آسه دکن. در راپورا رود ابراهیم دا جهریم کردستان رونی بیتر. دیسا چله دبه میوان پنابرا و دبه چیروکا لسر زمانا نه بگرمایی هاوینی را بکنجه دبون و نجی سرمه زفستان سروان برحمه لو ما پنابر دیسا بترسن گو حال وان مینا چله پار
نباش به نه چادر خلبر با و باران بگره و نجی سوتمنی زوب زوبیده ببه خوازم يعني الچله نولوبه نقدر به ام نخوشیت نبه المم قاتبن يعني زاروك نخوش كفن سنجيواتين قرتن رطوبته قد يكون عالم بسروات كفي يعني قال كي زحمه تشله والله بليشار خي خاب تربو يعني فات جو كانت تنبون بس يصير جوك شكله حبكي وضع تمام كريم بس مشكله منظمه حيانا ناقري مثلا لانون من نابي شو لازمه نابي والافتشانات شناكن يعني حاضریا چله تکرن و پنابر ریبندان در دورا خانی و کونین خواه چه دکن تا گلهیا باران نچه ناوان ناب عبيد ما وزوبعة شبو كوري ما كتن وشربزة بو ناب حريد ما بهدلين يعني هناك إيصال أمنرن إن شاء الله بنولو به ويشتر إن شاء الله هن پنابر گازن و گلیج خدمت گزارین دناوا کامپی ده دچله پار ده دکرن و دوزا گهدانه که بهتر دکن و آلیکاری وان بهتر کرن بری بای چله خورتر ببه و پیلن بارانه جی پرتر ببه اميفين يعني فيزستاني وقوتي بشكاري كاريها بزو مثلا غازي بدنا عالمي جو خاطر وقوتي عالم زاروك نخوشي شيء بن خاصه نخوشي كل را دركتينها يعني الكاري مساعده بعالمي ربكن ويساجي ان شاء الله مساعده ما بكي وغازي شمر بيني مساعده ما بكي خوشي والله وقت مساعده ما نكي امي بقفل دفان كون دفان شكاد امي بقفلنا چقاس پیلن سرمه خورت و بلند به هفقاس نخوشی جی پرتر دبه و کار و عمل جی کم دبه لو ما پنابر جچله ای سال بترسن پنابرین کرد جسرما چله ای سال بترسن و هیوی دکن و چادر کنان وان جسرمه بپارزه همان دمه ده ریخستن هوارچون جی سوتمنی جی جوارت تابین بکه جی کامپا دومیز رود ابراهیم اورینت نیوز به راپور رود ابراهیم هم گشتن داویه بولتن افغان حاجی دوباره کرنا سرنوچه کوبانی کوبری هفته که اگر بردا بدن خود دو جیان خوش دست دا و ریزگار کرنا دانزه گندان جدستین ریچتین داعش لحسکی هیزا سوریا دموکرات دبیجه تهی زندن تولی خوان ناکن و لقامش لو گرتنا حجمارک خورد بولش گریانا چار پشتی دانزه روژان انجام فرمی ین هلبجارتنین ترکیه در دکوون و شیوارمند سروک AKP دبیجه ام گوه نادن اوجالان و گوه نادن هدفه بله تماشاوان هجام گشتن داویه بولتن اخویا ایرو حتی بولتن الصبح هرشاد و بختوار